Kedamtang surihini aningkan malompen non Karbiang long autonomous council XEM Mohen Bay EM Socheng Ten Talong Kachari Bomahot Silim Khua Along Chiri Pharohinira Inkoira Troxy Along Lialong Socheng Thenta Cooperative Farming Society pu Amen Pen Sabari Tikipon Pangchengsi Tikipon Lo Sita Bangso sa Abarialong Atangka ke Socheng Thenta Arat Akisunga Hutta Rat Endunde Lapen long likipek vek ahem puatuma phanta pipe labangso farming society along committee amaipu lapen akong chunbangatuma phanta ajat alam theta pachini ne pinpen maipu kongchun bangputa hokpon pedetsi inudvet XEM Mohen Bay cepathek cepari bomsi bangso sa abarialong atangka ko antong ningkan isialong kilong luni Jat kachinidun awi pinpen XEM Mohen Besi Chupang Lim Bompen non puan surihinira inkoira isin lerok apisitami Chupang Lim etlo non nilitum longle ahem phuaphan ningkan isialong tangkanang ki pipon ke suri thongke vet tangte irui ang bongalong asa ke 5-6 ton kg an lerok pute ko an atangka si Chupang Limpo ningkan krepo ang bongbong bangso asa abari Socheng Thenta Cooperative Farming Society pu kupisi amen ki irchotlo lasi ningduk pen Socheng Thenta arat lapen silim khua arat lahai hui nangri tarlipitha pusi Karbiang long autonomous council CEM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Dor Singh Ronghang Anparta Local MSC Kachirong PP Lapen KSYF KSE Lapen Hamphang Songtum Doana Phanta News Press Meet along Chuning Ripon Socheng Thenta long ahong gothon doan dum phanta me Chuning Rilo KSE KSYF Lapen KCS বিভিন্ন দল সংগঠন আনকে লাসো বাসা বাগান পথাক সিলিম খোয়া কো কোঅপারেটিভ ফার্মিং সোসাইটি Socheng Thenta রাত ফান বা সিলিম খোয়া রাত ফান কে ক্লেম পিদুন্দি ফান সিনেলি চুনিং রেলো আতে পিনি মোহেন বে আফান 1986 along MEC candidate ke pathur dun ke farming society amendment claim noi bule Karbiang long termas council long PM kache toyjun kali je ratakam paklem ye phan pini ratakam alang li claim klesi methang jungjung ale kelong ye phan se ningkan ningkoi so se rat phan amek dip check pensi la so bagan alang li inwet committee of farm Socheng Thenta rat phan ame char plot pensi methang ale kelong phan inwet se alang li tepathe lasi kaduk ko ye hongothon numanta chuning rilo je uchit todonto Ratakam ke klaim ko mama kalima kalangma laso bagan long non nilitum kachinya tengke oktai silong si 8 ton tu 9 ton asaulai asinang litum ladak mel hisab lu kulute ningkaning koi sose alang lila so bagan long inwet cepar pulun ke solai wana tangkasi kelong ma kelong lema lanang litum media korte la pendol ngoton amle Socheng Thenta Cooperative Farming Society buke ha ma thek pen pinyani da thekong lo Kalabang sohut ke rata phan amen pen silu kharat ke adon tinta shareholder dulu usi itu phan nang than lo anki lan tatalang silim kharong rata tumke social work lem nang ji putami idon long inut ke prai ke pan pen hak ki antami silu kharat tumke claim dun kalabang sohut ke la social work ta claim no lo supena phi mua bagan production dulu te rata phan so social work nam te rat la member shareholder ke duduna tum la to anam nang pg hasu na kati chak dulu asu ji chak teng pen holo ti cheng phas aning kan surikre pho ningkan isi ningkan ni ki thong pu surikre pho si pasuli la supena kona ba tuchet production silim kharar tum chuning ri thulo dilangit kom ong no production dulu le ma pusi la pena kona ba tuchet lo suling ko rapho la penon aku suling ko rapho ta ong e pusi non aku suri thong ke pan mute ningkan hini anke suri thong ke pan an pilo sitamela suri thong ke silim kharat ke long le nam ko phan kari athi hala mangswa
cooperative farming society long shareholder do kok lo gen hala shareholder pe nanam tong dhuri lo ne mate long lian nam tong dhuri ne labang chini ni nasi labang ke non pini labang so press meet along pen mohen be tame papa chini na athenil to batai lo lang tum phan chuningri je EGM me tu chi dui mai EGM do te tum bana han tu ni tu na silung kharat tanang du ning tum la sugi pu bang ya batai du lo hitami EGM na pu tanang du ne de lo sila pining be an nikan krip ho ban nikan koi la an thaka bagang ke dulo sitami la bangso ben ali ke dulo ne ali ga vilo ne ki judlu ne mate la rara fan suring koi na picho turi to kana picho la an tama posa ki de ne la ban tum thanga chini de lo asi la bangso press meet a join ni pen alam te pachini ra pu thot la so meeting bu thora ra fan kar dak pen silu khara fan kar dak pen ki ba than du ji fansi million pen ta silu khara hoi chuni ni Ciri kan baik dulu. jiri pharo hini society adang du ji abagana bangke aprang hur bangke jitu cooperative farming society general secretary ke dohor ke office ta paka office ta do non ke office ta avelo secretary avedet pe namat ke nge thangta avelo president mangala ke thegundi patumi heta president manga chewanglo president manga chini dunde kusi pukoglo aki ni tumaro along namat ke sinukha rara long bangke jitu hatum executive committee laso 11 jonia committee do kusipu laso 11 jonia committee lo ta aprang ahur bangani tumarong inut dolo rajen terang pudolo rajen terang chilo da phi labangso bong phan jiten terang pudolo lang lita norma sopir thira odelo asupena phi silung kharat man kela so 11 jonia committee lo maki inut do dulong le delo apena phi ni tumrar pena puti pitulo je silung kharat tumta labangso cooperative farming society a committee lo idurun dina dudunji phan ninghang sini tu menasi long le nang chipi pot aso committee nang dudunji ninghang ni tumta pulo aso ki pu pen ni tum phan langboy nang chipi lo je holo nang tum phan te nang ko nang ji inut ke lasi nang tum bang thom amen lagane panel bude panelist nang pidunon pulo bang thom pidun lo bang thom ang bong pen inut select lo register ang phan pon lo tame register ang phan ke pon bhoi tame atumi ansini tu karta alam ke long atumi ke long make aso register ang phan non la bangso cooperative farming society lo member pon lu ko bangta president make agom long dundi kusipu nasi lambe lo ke hala president sa agom long le de la phan member pon ki rupi lo le do lang committee tumphan ar kan get pen la pen soteng henta rat afan lang plot pen XCM ake hai mohen bi alang lisi tangka poisa katu kabe committee along hans tame alang lisi ethek ke pare pini la anset pulutang te soteng henta ko cooperative farming society pu uthai joksi mohen be cooperative society busi chirno la lupute ni tungi pudun dia thaiwe stame nona bangke soteng henta ko cooperative society farming society amen pen irdeta phi bangke ni tum soteng henta rat hoi penta ni tum lahai committee puthak laso sa ningkaning koi suse alang likechari laya hisab bangke rat phan ki paklang nang bangke kenang son athela son thak longle ka chithi adin sa ki idun hem ki kim dun alang li din kalta ta alang li din det kali ake hai Kalitang Bobon Chandro Terang Akai long stame Joising Dului model village along Kuluni along Bordekal apen Harmuti along li along hala dakta long li ka chithi ke dulu sita 2012 ningkan hala dakta dolo hala dak bangke hem pinini kimlap penapi sa pinini elap penapi sita sa abaganta bordeka terang sorfansi somjai del hada bangke sita non silim khwa long bangke silim khwa asor phanta somjai je so cheng henta arat phanta pachini ne so cheng henta arat phanta pipe si alangli inwet methang ali kelong ye phansi committee phan char plot so cheng henta arat phan lang plot pensi alangli ke klem ini lahai lamsi ilitum
alang li phan sitame pulo alang li rap jin pen 2000 aningkan pen 2021 an wana tangka poisa do kuna si development ke claim komiti along keduduna member atum arong chedam jui atum sitame do hala haye tumpan ko an tangka poisa rap ma last time rat pan ke klang ke kenang so nilila si kijusi Uji alang li fan mithang alang li inu rat kecari abang ku lu pulu tangke so ceng henta arat fan lason ke amek dip tipen kiwi bangke alang li chok kima pusing li nang itu mang lupa ini la pen hadak silim khwalong arong along le prai 200 bigha so se along le oi silim khwa soropan longli adam pen ingkani silong suri krepo suring ko poisa pibom sita hala so busu bang le pele sita nono bangke nili tung karju bang tung bangke hoy mohan be ko cooperative society chir no pai noi so cheng henta ko cooperative farming society bang paprai jongsi alang li jongsi mithang ale phan committee phan parjuje pin pen so cheng henta rat phan parjuje pin bang pote amithang society amen irsi mithang si claim nang ko la sini lipini tuning rilo ye karbenglong cm tuliram rong hangsar lapen mp horen singh besar lapen em mla hawarghat dorsing rong hangsar lapen em kachirong pipi baido alang li tumphan laso puthak inquiry high commission inquiry kepa dopen so cheng henta rat phan laso humpurti kepa chelong ye phan nangbor ipi nanggi pusini lini alang li tumphan ta me tuning rilo la sini li lancolo la si lilihin sistame kaninggi di tulang li tum ingleng sango alang li per sistame putot etini laso bagan puthak kaninggi phan ini so komite phan alang ni arkan pik pensi pini ansame alang ni jungjung mithang ale ge palong di phan MEC artik independent pensame alang ni laso farming society mate laso bagan pensi alang ni tangka chuen pen pinangan elections tame alang ni pathui lo lalu betang te so sen henta cooperative farming society ti khuli ba mangke so sen henta amen ke en pen ke thangnat ale bedelo pusi niltum rata hin pen ke alang ni phan jong dam nasi prabdin pen pini laso media atrodi pen prabdin pen alang li klardak pen laso committee to phan kachingwai prabdin pen kachingwai family tuma hin pen chuning rilo kali lu putangte committee phan ta yong si alang li lam klar si pi thek thelo putangte siling khwa rata phan alang li tu siling khwa along le alang itu mahan siling kharat phan alang itu la so long li mate la so bagan bangke rong arat phan khodai nang pu pusi nili itu mahin pen ke sodak pen alang li phan kachini li padu pang athe mo aphi lo patang te alang li committee phan ta non son thak si committee phan lang li pin pen si alang li men pen amuk mohan be bagan pusi alang li chipin chong pen si mo ani si ke siling kharat mate so sen henta arat phan amek palu pen si alang li men chipi pon sini litum la so prang alang limian cipi pon pe prang cipini aso mai long pen mate la so press meet ki dolong pen si so dak pen Karbiang Long Autonomous Council CM sar la pen Karbiang Long MP Forensing Besar la pen 18 nong Hauraghat MLA sar Dorsing Rong Hang la pen 17 nong Suseng Henta MEC anpar tame Karbiang Long Autonomous Council EM Kasirong Pipi Baido alang litum ahin pen laso farming society phan prabjin pen non ni thamang bong pen kitar dobek nangi pusi nilitum roseng henta rat pen kachunari pon padu pon se nilin pen stame lan